Halor Kapatisi TV. Superintendent of Police Jongi East Khasi Hills, Ubak Vivek's aim IPS, Ulawan Poi haka Klau Hamaupan. Kemudian hadong, lum rumnong haka Jaka belap ya kemet jong Heprit Kirshan Bor Karmudai, Heprit ubadang news nem karta, belajar ngai nalaye haka pratik urusau arajar alpusan haka por sabu JA Janmit. Westpu Ulawan benpet daladi ya kemet, bad ya Jaka belap kena Tohkit Bniah benlap ya dautan rai. Kakinhun Jongka Forensic Crime Scene Unit ru Lawan Poi hakan dengan Jaka benpet Bniah bad benpenkit ya kemet hospital benle ya ke postmortem. Ya kemet jong new Heprit lala plasya link tar harut surang hakan dengan Klau. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpiang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamariang rukan umktasyo. Pin real spa ya kaktin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong I can roy kan pa balay pi ong gate habangi don laga jong ka kentin khasi kerdop lani Halor beli lani khang ya katuka Halor ni juya ong saka weipan kaktin khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrengi kiw yau thep tudayakan mau kendit ho lapan mi da kapati CTV na kabenta ka jingmentoi upat ba